samanje siyofela emandleni mina kamjomba phakathi kwavungama indawo yabadobi ekadivela uzala kwamatokosha ngize yandidisa yaphathondini wayikhulula umuzi ufantombele yagudla into abazobobo akuzoncika baba emkhuzi walingimalindisa umuntu amthokoze esikhulumeni sediza phansi etshanini samhleka izinyoni kuye kwajiba usihle beziyalala hlalaziwe enyaka ichamankenganeni ibhanga lesizibe belisemkhuzi ngilibuke ngaledwayela into echamanqondi yaphakela ubhakela umaweleza nawashamasi ngiyethabela konfikela wakhole kuphela kanazo kuthangisiwaseni sagcaphasenyela isinambathi sesashisa uthamsanqa kulaba bakwavimba isikhala nganganqili guduziqele soba uguduza umfula mpahla zomntana mzemu kanamazwi abaganja abagedleza gida gadla zawudina ukuhloma uthanda ihlathi njengembabala mswane kankoka ungene ekhaya phahla ngolenja mthatha lijwayelwa babe nemsiya amaqatha nje wembonisa iseniyamudla yini sitiyada somkhulu umkhome bawudla bawushiyelana kwele manzi abomvu umzilakasi aqoma ukushini la alushiya uphongolo wacusha isilongo mowane athunga lwela uphongolo oluphuze liyaphahla msanda ba binqela ncane gongumanxuma lo ndaba zomkhulu aqeda zokulandela ngoba ilandela umthokozi dlala amakhosi bayede sagcaphasenyela isinambathi sesashisa uthamsanqa kulaba bakwavimba isikhala nganganqili soba umfula mpahla zomntana mzemu kanamazwi abaganja abagedleza gida gadla zawudina ukuhloma uthanda ihlathi njengembabala mswane kankoka ungene ekhaya phahla ngolenja mthatha lijwayelwa babe nemsiya amaqatha nje wembonisa iseniyamudla yini sitiyada we SABC animlandi ngani uProfessor Maphalala animlandi ngani uProfessor lokungani uProfessor lo ngubani eUKZN animlandi ngani abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema university aphezulu anibalandi ngani ukhona uOthi Nxumalo anemlandi ngani nigijima niyosilandela lo mquba lona lo umusa cula ukuthi ezokhuluma ngathi nisibulalelani siphila ngiyanikhula khuza SABC umusa cula lokho ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa Zulu kunento efanthini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobolweni umusa culo ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe hey the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Nina besilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu.
egameni lendlunkulu yalapha eMashobeni siphakamisa ukuthokoza ngezipho eziqhamuka koLdishwane. Siyazi ukuthi nani vele ninabo ubudlelwane nembube uMdlokombane ngalesi sikhathi. Sibonga ke ukuvusela ubuhlobo amaguqa kanye nempahla enilethile. Uthi iNgonyama akuqhubeke ubuhlobo nokubambisana kwenu nomnyango futhi kaGabisa ngoba vele yasebenzisana usewasho uGabisa ukuthi ngingene lapho somculweni izinto zala ekhaya kubangiswana. Sithokoza kakhulu baye kuhlanganiswa. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede silesikhulu socela ukuthi iNgonyama ingene emotweni ngoba uGabisa soqala ngale ekhaya lamantombazane asikhombise mhlambe onkodwa isilulo ihlezwe kanje bese sisuka lapho siyobuka lapho kuzokuthathwa khona umhlanga bese sisuka la siyobuka laphana kwi-arena. Akwapheli ke nyasile kodwa nje bathe ngebalalo